kum sang ni som ni pan ni December alen her chok le ta ke ni hun thar music ministry ta chuan kum sang ni som paruka tanga kum tin kan bua se thin musical night chu lo bua se le don ta tuna kan huang hian stage structure kan hlang me kan ya stage structure hi kum sang ni som pakua musical night kan nei dona kan siam chop hun thar music ministry ta ania ti hian arem khom dan le a size te kan soi chho ze langa ti chona top thlangin kan video te min lo en sakhanga video danga hemi do chia video kan on da tura hian kum sang nei som nei pani musical night hun thar music ministry na kan man chu a full video kan on da don ania ti chuan kan stage structure hi thir siamania ti hianin aram khom har lem lova kum sang ni som pakwa khan duang thal kan toin hum man lo red oxide kan nei man lova zandan ni thleng te in welding khatinga siam job kan ni wang khan anti man lawa mar su number ro chu kan pe hi number hi ke somli ania elin hei po hi kan kap man talawani ti chuan abcd akan thena 2b 8b heng ho hi he laya a phek a rectangle 8x4 khami pheka khan heng ho hi heng ho na choi don ani heng ho hi fitriat deuro taf phek chenz plyboard ani tu na kan man hi deuro taf chu rit kan ti wangin le soka dol deuh kan hria da wangin plyboard 18mm hi kan mang don ani ti chuan kan huang hian hi structure ania ti chuanin kan stage structure zau zong hi fit mai hi fit som hi le in chi thum vel ania ti chuan adung zong kan ti mai don nge ni a thuk zong hi fit som paruk le ti ani thung ani stage pangai takania ti hian a number kan pek ho kha kan rem khom le ti hian Nancy Khanansi kan kil khoma akil khom nan hian at ball number 10 kan manga heng ho hi rem khom dan ni welding dan hi angul kha ti hianin hemethir tlang a structure nen roll chi plyboard han pha chen roll chi tur hianin kan zut tin hiam bi kha plyboard in pha na tur hi chutiang chuan hetiang angul hi kiltin kilia kan da te chuan square pipe alaiza in chi khat za ania square pipe a hian a cha chi le cha lo chiom ti hria tur nia cha chi kan manga kan welding dan po hi chunglama welding loven hnoilama tang kan welding ti hian plyboard kan pha khan a thir tlang nen hian in roll chi adona hema chunga hian red carpet te kan pha le don ani hi lo siam du le lo ti ve du te kanom takin tin he stage kalmhang hi aron sei zuaya sei thena le chapo lampang lo sela kini music ministry hi mania stage na yom chun kan ni mai thea aizol amizorama po hian hetianga nei hi kan lo omani pon kutrang thlia thamlek kanom karinga he stage satan hian cheng singa tanga sing ru borvel poisa kan seng ani ti hian kan thui khoma block tin kha kan thui khom veka a chel lo nan block som omani heng block som hi ti hian kan thui khom ta veka het mai noi hela sana han do le kha ngai to lem lo ani ti chuan a ke ho hi ti hian an ding thianga ti chuan a then hi man mo deuh le kan ram khom ani van hatlem han ding kak deuh to ma khing khichun kana kan thui khom le veka nga ti chuanin a hnuai lampang ero hi chu han thui khom nan hin nut ball chu a har chung tele ti neu chung a lo rei deuh wangin thir zain kan thui bet don kan tham khom don ani stage ti hian mai zau zong hi fit som hi le in chi thum ani ti chuan soyang khana thu zong hi fit som paruk vel ania san zong hi fit thum le in chi thum ani fit thum le in chi thum hi mi pa ngai tan chuan dul zon om
han thleng phalo dewa thin zone borvel chho ani ti chuan a hmalama hian banner tar thlang tur a ban ni pa formin fit sawma sang le fit khata hlai hi enge ni banner te le angilo han tar du te om the ani a sunga tan chuan fit sawma sang fit khata hlai hi aban inchi khat square pipe ani a ti chuan a chungkal phei banner ta na po hi fit khata hlai ni a sei zong ra chu banner ta na hi stage mayang fit som ni len chi thum kha ni ti chuan le in khat lovin banner ta na hi ti hian a ke chan ve chung lama tangin a ban chan ve chung lama ti hian kan ti beta hi a hmai lan dan chu ni ti hian angkim khanat bola in three khom ve kan ni a hi sap ho a stage structure khaden ton big po ni chuang lawa ti hian mijau pa ngai to nen kan han ngai to mang turin ti hian kan han tuang chuak ve tok mai ni a block han thia dar the te le han thia som vek thei ti lai te po hi ke mani idea ve ka ti kan ni le ti hian han chei chuan hi lan dan lo ni ta ni heng tin bo adum han man hi zan thalak le ngi lawa hena nal duwa sub structure reng kan an hian a background a hian dum vek an hmang thina noi zar langtlang lo ho tura hian hei thalak an al du bi kha ti kha light in an ka po khanin rong dang alang lem lawa zan thila phei chuan alang nal ma nei ti kha stage kan han chei bol don pon hi kan hriat ve mai maya ti hian rehearsal kan nei thlapa ti chuan he lai hi light pan hi left le right a hian hi moving head an te hi mani do phei ka chuan in larna kan hmu an ti kha ne he van sanga po thui tak fit a sang te la sang po hei hian eng takina chhun pha ni hi eng khop ani hi ti chuan rehearsal hi concert don reng chuan tha taka nei thin tur ani ani lo chuan man mo zai pa sound check emo guitar han her milang chi kha ti reng lo tur ani ti hian ke ni pon sound check kan nei thlapa hi kan stage gear ho ni ke hian midi controller le laptop ti ho ken chopa ti chuan he lama thenin boss me ti ho te keyboard hi pathum kan hmang boka drama hian pro sound ho drum hi Mapex nin ka hria tha em he drum hi rinal em ani guitar hian Fender Stratocaster le Music Man sub silo 3 khain chopa he lam hi kan current an power lam pang ni current po kan du sang khop maya concert bo sei le neu hi a hau tak em ani heng hawi kan guitar man tur hon ni adang po hi nau te honaron lakeng zel boka khobola ya concert bo sei kan niangin green room artist home na hian hitar pathum kanin chopa ti chuan guitar amplifier guitar her milna turatan hian kanin chopa ka headphone nen ti chuan hi guitarist tan kut han hemlum na le finger exercise han nei du tan khara tangkai em hi thil ti chi takania concert bo se thin kanom ni chuan hi guitarist ho mamo thinani ti kha an sweater from ni chu ka hathil ti chi takani medang lo ti vai du kanom pon hi thil ti chi ania ti chuan in pro sound hian mai das hi 32 true channel nin ka hria anin chopa ti chuan light mixer pon nei thawop mai he DMX controller touch drawing an tia khop mai he hian moving head light le ang lo kha chawma ti hianin boru ka siam mai light an vir chuai te hianin music han hot ma se light han phe zoi te omlem lo chon concert hi ani turang tan ani lo thina ti han light an phe zoi phe hi chuanin mi puitan hian an nom la zola he no po nom an ti man lim mani ti kha kan stage structure chungchang han soi pa in ti hianin stage structure moi tak tha tak rinom tak kan nei thu music ministry ta nei thu
tun tum chu karon soi ni sela hei ho donin sanga tanga sing khat chho bor velin kar chu ni ani yanga aman ho man za tak hi ti chuan kan stage structure hi pick up in ti hianin a phur lengani fit som ni fit som paruk a hlai kha pick up in voi khata phurleng veka block hi block ni chau kan ho du kan mang du ti pon man the ni avai chongan soi tong khan mai ronga profit som ni a sei ani ya lai ani ya ti chuanin block thumlak ho du pon ti khan na ho theya ti chuan pick up emo a phuru tok omang chi khatianga chunga po khanin ti hianin a phur fel nal theya aram pale lenga concert han du pon ol sam takin ti hian a phurnal theini ti khan soi the tok na sigan video te melo na sakwain lom thu wan soya kan channel te melo subscribe melo share zel turin aron ngen chewa atu lang zel den video tangkai tak tak kanon da thin don ania lo me